Kumno paralog baro sa sisinpan ngapdeng supai phi syakani ke channel jonga khasi tarka. To mentas ngingin shed no da uniu jingba mu babang badu basuk bha ban shed. Kani gade kado siar kabangala dep hon tingala shu piet kumni berit tingan sa grind no padayu ni ta ai lang baru samken khendian baru sing ti grind lang mo ti kani ngala dep grind ti nginya seno nginya bu na shwa te ha kani ka karai pade ngala ai kompniang khendian sa ai lang berkamakhan shishamma he te saking bhagum ne da ai berkamakhan am upes bahanda shed ne ujing shed sa ai uwe piat ubahya kanipat ngin pin i menumala mo ndi ban pin saw in pin i tang menumala tang sula long kumbala sep tu am te la biang te ai lang ni run sun bangala odrit bad uni ukajor bangala krut kumni te saking menumala wad num pin ing ya uni ukajor ro tang sula kam i terkhong menumala tu ko te kani kala biang katni mintapan ngin thap na katu kado kapangila de grind te sakhle bha ha du bakandala long bha mo de ban kham kumni adu bakan long khle bha ba kitu kichur e kani pare kade ka jong katu kado kapangala phon ngala ai lang katu sakhle lang ta sa ai ba uni chili flakes khendian da fidan uni u Italian seasoning ru ai lang katu da fimdan ai oregano ne filaban ai tang tu so marit ru la biang ta sakhle bha ha du bakandala milai bha uni pade ude utu cube mo chicken cube da fi ai chicken cube am de benang antar ya kamulu namar belai hakado rungila deb ai mulu lupa kani kade ka corn flour mo nga ai shamai utu corn flour ban lai saw shamai ka te khle bha hadu bakandala mix bha sa the hangni te samilai bha kani kala long mo tinginya bu no bakan kampuja shipang uni pade ata ude umaida unde ata uni umaida bangala ai tangka mulu khendian bad u makhan unde ban ai daga umpnyang ne daga ai ngai khambon ka makhan ru te shu khem tu sa shu ai ship no hadin shiting kenta mo ngi ban bu shwai kane hadin shiting kenta tengin sai ai ship no kumne kan ngala ju patai am kumno ban khem atai e te sale be kumta uni pada umdan kam hi ban ai utu suka utu maida nei te shu khambe kumni la biang hi shu ai kompnyang ha utu jingtliat mun mala la long pet ni jing repen kala biang uni pada ude maida ar shamai te sa ai ka umru shu anta hi bakan long piece kumni mo hadu bakan dala long kumni long la biang te sapai baha perlo kumno ngale ngata shwa na kendong dekani ka pies ta pulun kumtu tang sha side mo mde hapdeng daladam nang ta saat ning ka do hapdeng sapai baha mo perlong ai betang katu kado hapdeng kumni sa shimpa tu wei moida sa shu khambe nang tu na side nai camera na padeng mo sale pada dok pro kumni bakan long seal bha bakan nummi shabar kani kala long haka baking tray pada ngala aim phnyang ngala shta da kamphnyang te kani ngin ya ai sakani ka egg wash na lor kadi ka pleng am
Su ai nalor kum tu bakan long brown deh por bangi ya biak ya kani. Pila ban su shed hapo ka karai ru ngan pen i. Ta adam nang tu pede sa su le kum ne do pro. Makan one design bah. Ni ngin shed hakading ngala depen klushwa ka karai ngala bu tu ring ru hapadeng. Tesa tap no kum ni sa space tengkenta hadis tengkenta ngin saya cek pe kani kala along ni depan cek shipang mo ndangi shed haka gas mto pe kala long kala bes bah la shroin te kani ngi weng no mo katu ka bangal shed haka awan rungan pe bangal adap shed sis pa 100 degree ngabu ikani kani ru tengkenta tame kani ru kala long te ngatharai philai yo jimun to himu perlong kublai sibun bo philai pe yakani ko video sngo bhan like subscribe but share